Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko rwataye muri yombi Kalisa Alphonse Camarade wari umunyamabanga mukuru wa Ferwafa na Tuyisenge Eric Cantona ushinzwe ibikoresho mu ikipe y'Amavubi. Ibirib kandi yabitangaje kuri uyu wa kabiri aho yavuze ko ku bufatanye na polisi y'igihugu yatangije iperereza kuri bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda bakekwaho ibyaha bitandukanye. Yagize iti RIB ku bufatanye na polisi y'igihugu yatangije iperereza kuri bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda bakekwaho ibyaha bigiye bitandukanye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwakomeje ruvuga ko hashingiwe kuri iri perereza rwafunze Kalisa Alphonse wari umunyamabanga mukuru ndetse na Tuyisenge Eric Cantona ushinzwe ibikoresho mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bakekwaho ibyaha birimo kunyereza umutungo na ruswa. Rwagize ruti hashingiye kuri iri perereza RIB yafunze Kalisa Alphonse umunyamabanga mukuru wa Ferwafa na Tuyisenge Eric ushinzwe ibikoresho mu ikipe y'igihugu Amavubi bakekwaho ibyaha birimo kunyereza umutungo, ruswa ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano. Aba bombi bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera Kicukiro ndetse hakaba hakomeje iperereza mu gihe ariko dosiye ya Kalisa Alphonse Camarade yo yamaze koherezwa mu bushinjacyaha. Urwego rw'igihugu kandi rw'ubugenzacyaha rukaba rwavuze ko rukomeza kuburira abantu badakoresha ububasha bahabwa n'umwanya n'akazi barimo mu nyungu zabo bwite kuko bihanwa n'itegeko cyangwa se hari amategeko abihana. Iyi ngiyi ni IC Media, niba ukiri mushyashya kora subscribe muraza ufungura inzogera. Ingingo y'ingenzi twibandagaho akaba RIB yemeje ifungwa ry'abarimo Alphonse Camarade wari umunyamabanga mukuru wa Ferwafa. Niba ukiri mushyashya kora subscribe ufungura inzogera nazo sharing inshuti zawe utwiyungeho. Makuru yacu n'inkuru zacu nakagaruka.